pindah dah dulu, pindah demar dulu. Ini kami kan akan kami lalu bukan itu tidak lantai. Cimpong sama keluar cimpong dan apa juga yang mau, ajar pun ajar. Karena men kira dia itu lah yang itu dicok sidang pakai. Traditional Village Development Council bak committee pulo tante mo government of Assam tunda the government of India tunda the interpretation mate ke jongdam ke thana bake la ke panchayat lo bujong blok the la si munit wamat munit katu kami tak pilihan ke munit ang silo sida amen doi madri amuka teron amuka apa hanse pakur irget jadi arong amen doi la ansi lo tenge jong tak non niliga chini kwan henu kumang jadi ambil ngat ke lake laso draft bill ke lake MOS 2011 MOS UPDS cuma I court ke senang plan nang dak lama Traditional Village Development Council ke lasi hada ka draft bill long nili thekon long lo Traditional Village Development Council polong public la kudo ho thang laku usri kudo ho hada ke others community begitu ko akaprek ki beke che atumo phanda me warsai ki pikondo ko bolo dang de lage ili tumhana ki mission kali dat haki che tumhan tangka ke nang no ta hai pemene seta nang ki chudun ji ke halak ki che tunang chudun ne ko tang ke lasi ili tuma sar bela than belo lo long ke aron long ke specific jong dak nai tok dak nai la pela dak la song si tok pu ekdom clearly nang ji confusion stage to ko pute lane pulo tang de ma sarkar tu lage traditional village council में panchayat pu nang nang ko lage lasi ili tum traditional village council seng ji te kona pela seng na puke six idol andeng pi thom andeng su si ada six idol bunai Paragraph 3 long law powers of the district council and regional councils to make laws. Mana district council lapan regional council itum ke regional council ka bilang kon mati. District council si itum tu colang. Asal ada district council long kopi pias na mungsi. Ada acak kong ipima laws selamun long learon penceng lo ason la pesara ron kopi pinya na dakkan itu council long pen selamun. Seta pinya ni anda be selam confident. Nasidak pulo six idul angdeng pi thom angdeng su isi ielong letoke establishment of village or town committees of council and their powers to lapen efalong letoke any other matter relating to village or town administration including village or town police and public health and sanitation lakulo lapen ke thoma bang ke appointment of succession of chiefs or headmen oboson si rong asar kang vaijima oboson si ar ki pijima laso ajako laslada village council jongsi senji arona tengpe ili tum identity tum ang thek pe doji pulo tangte ili tum kela sip sidula tengpe sistem nang po lapen kar biamen si irdiak nang po lalu te government kum kamang hunaya thai velo lage karbi ba tribes atuma village council upusi lo teng pen tok te lo te recognize their po la pen ituma identity la bangke imbo bidan po fear bidan po tuvet po non son traditional village council puke iltum karbi alam pen kali dia traditional village council puke lage le break ke long explanation to traditional village council of karbi ba tribal product of bundan ko non gela tawe traditional village council pude panchayat traditional village council lo ke bege che tu mang ningkan kuana ningkan sulinya brahman si bang claim e panchayat ke lasi laso teng prodante lake six idula teng pen kali dia lo la pe laso traditional village council ke lake panchayat tu lasi lake ili tu mana ke me tek long le la pe laso draft bill ke tek dulong teng pote aka prek ke bege che tu ma phanta awar sai tu ko non nali tu mane da ke claim mun boma tum do prodante rong ne kota kelong joy keji abidi nang lihin pen kan on nason te me parji long le ajakong bangke itu district council itu long det pen ningkan ke thom ma phisi itu surrender de uma tumal sarkar surrender
Congress and government of the state and system guard. Iltum 1953 arona teng pen. Karbiarong sartum longle ke pada petong nang iltam. Longle pata ala suke pata beli tu malang beli dia jo. Ili tu mangke longle hem ke ho. Ala bang so ili tu ke claim mo masai bang 1953 abot itu state government panci kodai ko. Kumatum lohol kodai dam ke kar durisio ni ke hang rong sartu ni ke hang pen damra kodai dam ko kali. Kodai dam ko ke council longkang ni tu elected tu kalau bang so kongres kacari bom tu kalau tum dam se dak state long kodai ko. Amar si ili tum hala so pen non anta piniani nili. Kumane ya rong mikar chu tunji prote hala rong sarpan. Longle ke chong hang dam pen hala rong sarpan. Longle ke ho hala bang so ke ho ko bang ke litum to lam pen ho ko dak lo rong masar jong si ho chok. Kita itu section la teng pen amu itu law secretary dan kan lo paragraph 3 long teng pen hala so teng jakong pen lang lo tang de hala bang so along le ke ho mate aram ke ho lo long le pata itu ke chipi jakong lo section lo ala teng sidang pilihan itu lo bang so jakong ke state funds pilihan lo masih state along Assam State Land and Revenue Regulation Act ateng masih itu makin non makin long le sai makin claim kon kan belong to district council pen land laws makin nang anda semar lo dia council itu la land laws je semar lo tu tante la so arang ho rong asar pen long le ki ho makin original pata si tum se ho ke tapi ni ani ke asam along land long le ron pa si teng le jo hala so teng si tum claim nang bom la sinon kacari bom council kan cenglo ke damtan council kacari kongres itu la pen ESDC itu kacari itu la ke thong a party kacari itu pentame long le sai bang long le ron ka semar je bang ke hang ESDC candidate la sini tu bom le itu besar pen bang ke je long le ron ke semar pe ke pan hori nang ko la soban itu man je bom la si isung hektik lo long le pata ke longi pan ke rong so tu lapen rong sorte de non nili tum anta longle pata ke long su nili em anta de longle pata ave sai sil kupe polo nang pisi nang pipele de na isu se de kali made non ke longle pata ke tum ke longi kali bang Karbiang long autonomous council mate Karbiang long pen ke tek nai bu cek rong non Elvin de ron ke ha ke pulo je longle ajak kom ke tum council long ave bang ni pata ke hangi ya ke lambo atuliram rohan mang ciklo yang tro opini je tulilo the land ownership belong to Karbiang Law Autonomous Council isi vera party atung sibang kaprek lambo ni stame ili tu masar jai ka thar lapen ili tu expert tundo advocate tundo hatung land pamilo land ajak kom ke lake council long sido lo ke lake conform ulo tangte long le pata ki pinai ke land and revenue long kangi board IEMC long le pata ki pinang normal IEM ke land and revenue ke omorsing tiso ningkan po non plengtang ke plengkai kai lo land and revenue long kangi lapen Karbiara tu long le pata ki handang lo ki apply dang lo si la ho so se applicant la ho so se long le pata ki hang munduk tu piniani omorsing ki suben bila inut behind ni lack horses mata tha lasi ABCD long live long live CSN long live long live CSN long live long live Karaliti long live long live Karaliti long live long live Jai Kathar long live long live Jai Kathar long live long live Jai Kathar behai nama Jai Kathar behai nama Sisi Guru Jacob Pangdang nama Vikram Onsen long live
partai yang sudah datang ke itu mendaki klaim pun asal dulu. Di bisa alam simple alam lo. Pini ani komande kan emergency pini jok cedera mat jail pon lo. Labang so amune depan mandi jail ke pon depan kan bail ke NG pan itu long le partai pen bail itu. Sida pini ani itu kabes kan bail lo so ke partai ka itu ngomuna. Dasi bail ke NG pan ta partai long le. Nilinona inura non ke dangtang ningkan nili puji inura arompi sangho ke jail ke dolok ningkan isilu alang ni ciklo jawa ke donai ke ciklo yon ber alang ke donai posi alang ningkan isi jail ke donai juning sai ke tiki cengko dok cili ke wara por pen pini cili ki puan se alang ni ke jom kopia por lo arong pisang ho duk dek long le ke doma long le patah bang ipak tar dek ang dak veskar biang long ke bil NG lo te kes bil ke long le patah bang dikti long le patah ping ho dek donar lo nikan sepak rek jor ama sini tum parti pensin wai lo bugali lo kes bil pen jok che kuma long le patah dalang ke awe der lo lasi kes bil pen ison bak asai pen claim mo kuni tum purlong chinung rida masi suri grade ho oleh suri gap nili tum belpon jumalo case bill ansia lang ni dewang lo kata kapre pange case bill dingli alang kami tum lakning kan isi dulu lo ciklo yon gitu ning mas ningkan si dulu po laan kami lu sini tum request mon dewang lo do longle pata itu pana important lagi isi biar asai lah kapre asai bengong pension lo kapre atu pigla kita itu lahai kam ke long lepen ke itu cerah loke isi tak government kam itu claim itu ndak ada. Kupinnya building ke kita itu long lepen tapak langi. Kupinnya bine kulat ke kita itu long lepen tapak doneng. De lahai ke itu claim long lepen. Nasi long le aja bangke non ke dobo ma council tu aron bang selang de jo itu sumpi kanjang. Nasi EPSL sidok si power bang lo perlu tampe laju tamil tu ke claim man itu body bon. Hello. Town committee chairman mate ward commissioner atu ukuan claim ajak komdo lapen UPP claim nomor sila lapen hini question make longle apata kelong sumpi labanso apata kelong kejoy keji abidi nangli hin pen thang asonte mepaji gardo Sony a question. Nasi Fransi bang dili nang man pacini kolpo. Town committee ulo tangte lake man Assam State Municipal Act around pen. State Act lo lake. Ini tunda 6 schedule long. 6 schedule lang aulo tu long pulo. No any central and state act can impose or apply to the 6th schedule area directly. Central government atum ha Delhi Parliament along bang haro program like rapor IMP do aron semarpo aron ka semarpo ni kopilo CAA tai siaron lo Citizenship Amendment Act lason tak si UCC lagi papas kala itu semarpo hal hai ke central dum ka semar aron Lasong tak si Assam lo ngaron lang nami perlu takte TET Teacher Eligibility Test data statement X in semar lo Lasong tak si aku kupin itu lah slate itu lah kaprek ala statement ke semara X lo la central ta state ta la hini latung ke semara X ta itung 6 schedule arloke itung 6 schedule autonomous council arloke directly halason kormat nang jok ini halason kormat direct nang apply ini badan sisi itu itu mana doknya lasi no laso CAA ta ha Delhi bang pasir lo sida itu ndak untuk mas councilor lo ke CAA aron ke apply ini deh laga tu pada sini lo gede lason hak si ili tu melongta no la town committee ke lake municipality ke lake Municipality Act around Mexico Semarlo 1856 State Act lagi 6 schedule ba kali dah
La sila kunama town committee ke do, municipality committee ke do, municipal area an ke lake 6 schedule along infanjen la sang si bidal. La si ihin pen landang lo pro tangre lake town committee town area lo an bang lake 6 schedule jakong ke bidal. Di gedung lo lage kere memelo angala sila town committee area angka arloan make amu kanta si schedule along ili tum longlea jakong la pen hala modernis ka simari jakong la hayan da ili tum effect din melandang aron pen si tum landang la si schedule pan ke ini paling tidak salah di kontrol kan di pusat traditional village development council tapi la bangso traditional village development council la bangke ini tuh incap lo tang te 6 schedule teng lihat paragraph 3 1 EFG teng ban lihat artinya ini tuh kardi angtek pedowe nahi pulo tangke ini tuh alam deng sisi ini nahi laka lolong da pulo apen aron along ke specific jong dak de non traditional village development council puke pula panchayat atau traditional development village council hula ke bege tia tumo bang ni council ini aprang si bang hala dak tabi tapi non bang ke hala draft bill itu lang dono pulo tangke ada approval ke ini tum long akhe pande kali public kudu ada ko schedule set public other community ko schedule ke ando itu karbatan security rek ni la karbi alam pe nam non to elo la chairman ke already parliament rajya sabha long ki bill elo lake APHLC akai sa jaga tha alangi tiktok jir kandolo da kan labang so chairman ke bill long aka private manda 62 ten ken man approve kan ki adela tumba identity ko padu di pan tek padu di pan ke di masa tum man ke salai yaru pulo rajina ko pulo itu man tilku masa pulo siam tum man ke mokkum sahuban pulo lapan si ada basnong pulo lapen laposon si rengma tum da bang metang alam bendolo lasi identity ili tum kipado verja pan pulo tangte ilu hala village council tami judicial system kang sai aron an tami ili tum alam men si tum irlam nampo ente sir non labang tum APHLC pen ke lake oppose lo athema lake non ke draft elvin teron fan tami lapen hala signatory UPDS lo ngache tok hala signatory satum do rida kachipi dongan arjuno nang thanek deila konat pensi nang tum la so TVDC ke enam lo ati aron ke pinchong ke constitution long ko pis ke doma hala dak pen in tier tusi aron pinchong nei konat ni pen ang tan pen ke bang si jok dum lok ke la ke aron ri bina angke ili tum along ri long chini lo 6 dul along ri long ke panchayat ke tum apan nang di ni pai tum ada ko ade lasi signatory sa tum mata elvin tero na ki hai pan mata pulo la bangso panchayat ke dam tang hotame konat pen si ke wan lo pula ke la ke modify lo 6 dul long ke are modify posita nang hala ki chok pen si modify nang di kun i putang dele ko son se modify po pu chai nong apan ne dam che kama si munit ka pinchong bor i pulo de ku pulo mati lage di lage ding no dagi chai hala chai nong ke lage jon tu bina munit category dunai ma di tapi hadak Indiana constitution long kita do hala constitutional long ko isi ke to tang ma hala so teng si ada lo ta me tra kon ada kita tapi TVDC bang ke lake panchayat lo to teli lake pudiat unlo lapen kalang lo lake lasi la bang ke tum cedon tum de nahi pati ra to fan ni tum hangkang tum lapen deng de ni athema non arlo pen kar junong ko an secretary a post ko an ni tamel tum sik ding lo pusiku la panchayat lo secretary ko bipine ki bija phansi la tum sik ding lo pusiku lasi la itum panchayat le deng dun de lo pote ke che ajutang si tum ke deng dun lo ke che village council si ke deng dun lo itum ang theka bang ke sik sidul pen itum manang pia bang pang bodiat popot la ke tum deng dun lo ente ki irbek ni osama ile tum ki irbek nahi ponge rajya sabha lo bill ke li pulotang te servan ke lo lake servan ke pulotang te bang government do not do what is servan ke itu mana di parliament servan can means 10 members of Karbi village council puthalong only for Karbi and the other scheduled tribes also they have got their own village council itu anulong non ke traditional village council putte itu panchayat ko bang ko itu dak council cari dengan sangat hebat ni dei turun prong ga bill pasal itu kalau kali itu tapi ini nahi aron bang ke lasila bang so traditional village council bang ke itu council long si
Ili tum kadu kita cini aja long le jakong ke dolo pulu. La pen si ma ke hai mata me la workshop along ke cheng si workshop along e pulo je len ala give and take hood all party meeting hang ura lang da pulo land belong ownership belong to Karbi Anglong Autonomous Council ko lang li ning jibek lo video proof talo do weda dolo sita me non alang li tum ke claim thu bangke long le pata bangke rat phan ke tribe tum phan ke pipe det si non bangke alang li tum ke chipu ke itum long le ja kong ke council long awe olam sinon mangala tum bangdak Nasi long le pata tribe seman kitikte veggia fancy alang litum la bangke ke claim aku. Nilitum APSLC, nilitum sarjai kathar tum kame ing sir lo land ing chap lo land belong to Karbi Anglong Autonomous Council lo lagi. Laga tok dak lo. Athema hala sarthi bangcho case meli tum lang dam lo na. Sarthi bangcho alang li ciri ing koi rai sia long le inut kiti tum hari tum cerai di delo encroach delo hala bang to long le start bang tu pen la atung case bidam lo high court pen nang hai lo je high court order ateng pen council pansi lake authority tum system nang ko judgment ateng pen ke lake council tum eviction ti he long le tum hand over nang bu bang da lo lage non galil lage ningkan potro oprang pen lo pang da kita piniar nianta council tum la so long lenta eviction bangke claim hai header la si ajak kong geli tum long sidolo sida kachahar jagye tum alidar tum bang asongja tum bang elected tum bang ha tum ke claim hai header jok iltum long le pata ta long le bina ikan tum ke loma butini tum mata la si leader yang si exercise tekte bang lo te lage iltum rada tum ke jat tumunil la si ke meten leader bang tum elected rada tum ning ke pening ding pen thot ikin ke meten leader he phan karja phai bang he long li phan lang li karja pi hai bang hai no na matil tum long li pata ni li mata long li lang nang tum rat tum an ke long li chali ni tum leader tum an ta long li pata long li people na ite agus la pi ai he tu malo kaning jitu ni em pul rang rong hang khai ma ke ni